Pozdrav, zovem se Narcisa Šehić, magistar sam likovnih umjetnosti, oblast dizajn. Predavač sam na kursu Dizajn šta je to? Kurs koncipiran je tako što pokriva teorijski diskurs dizajna kroz njegov narativni, historijski pregled i kroz načela teorija dizajna. Kurs je namijenjen svim kandidatima koji žele se baviti profesionalno ili amaterski dizajnom. Program je prigodan za sve potencijalne buduće studente umjetničkih akademija, studente dizajnerskih smjerova kao uvodna priprema za teorijske ispite, ljubiteljima estetskih profesija koji nemaju ambiciju da studiraju, a dizajnom se žele baviti. Akademija 387 vam pruža mogućnost da vaša stečena znanja na ovom kursu postanu intelektualna vještina koja vas vodi ka kompetencijama dizajnerske prakse. Vidimo se na Akademiji 387.